mei niriat sang ni som ni pali ni lai ni ni a bazar thlir tu te chibai ule Hamas ho chuan Israel ne na in ka hai nei an du thu an soya ma se Israel chuan Hamas te in ka hai du dan hi an rot na angani lo an ti thunga chuti lai chuan Israel lei sipai te chu Rafah khopu ya lutin Gaza le Egypt in kalpo na lai an dang pinga Gaza boina boi thlak tual ani ber mai nimin lam chanchina kan lu ma in thila chian jok nan man mo wak lovin Gaza Strip omdan i han soi chiang ma sadonila Rafah khopui hi Gaza Strip chimlam Mediterranean tuipui kama omania Egypt le Gaza Strip in rina laya mi hring bit na mun poimo tak ania Rafah khopui then khathi Gaza ram china a oma ale lam chu Egypt ram mani thunga Rafah khopui chunga hian Egypt le Gaza in rina border crossing chu a omani he khopui a hian chuan tam tak liam to atanga la ngar Palestinian te ba ka tun hnaya Israel nena boina nei wanga tlan chhia te po anom boka mi hring anin po sopna sa hle Gaza chim to pa hian Egypt nena in kalpo na hmun pahnih a oma pakhat chu Rafah border crossing hi ni a hei hi mi puinol puita na ni a Egypt sipaiten an veng thina pakhat chu Kerem Shalom an ti a hei hi Israel sipaiten an veng thin thung Gaza hi Egypt le Israel nena in rian ni a Israel le Egypt ram ri ti lo zong chu Mediterranean tuipui ani thunga Gaza Strip omte tan marlama chuaka Erez border crossing oma hei hi Israel rama chuana ni a chimlama kan soitak Rafah border crossing le Kerem Shalom border crossing om le a Kerem Shalom hi sumdon na lam thilatan chawa man ani tichuan Gaza mi puide chuaka pahni marlama Erez le chimlama Kerem Shalom te chu Israel sipaite ven ania Rafah border crossing chu Egypt sipaite ven ani thunga Gaza Strip hi chimle marzong in adung lam km somli vel ani a azaw zong hi azaw lai bera km som pahni vel ani boka mel killi square kilometer zathum somruk panga vel ani chutiang le ka zawram chunga chuan mihring maktaduai ni vel an cheng ania an bit dan tur hi soina siak lawani tuna kan soilai mek Rafah khopui hi Gaza a refugee camp lian ber omna ni a sangha jako somli le pariat atang to khan he khopui a hian refugee te da an nia tuna Gaza wara po marlam khopui Gaza city chu Israel in thlona le missile manga abeina sadawangin Rafah khopui a hian mi puian tlan khomani tichuan Rafah khopui a Palestinian sangtam tak anin ek beng mek lain Israel chuan Rafah khopui a hian Hamas sipai te chuan mi puite in phen nana mangin an biru ti in leisi pai tirlua runan tum thu an soi thu po kan puan to thin kha kan hre ome nikum October tha Gaza Hamas ten Israel ram rikana Israel mi puian watha chiam nu khan Israel chuan marlama Gaza mi puite chuana Erez border crossing chu a khara chimlama Kerem Shalom border crossing po an khar boka Rafah a Egypt thunun border crossing che chu Gaza lu le chuana chun ani to a hei hi Israel sipai te chuan lu chilin tuna hian Rafah border crossing a Gaza ram lama Israel sipai te an duty to ani thotran zana Israel chuan boru ka tangin Rafah hi ka pin nimin chun khan teng rual an tir lut ta ni thotran ni khan Israel sipai te hian Rafah civil mi te chu Rafah khopui kho chaklama in thiar filim turin an hriat tirani thotran ni ve khan Hamas ho chuan Egypt le Qatar ten in ka hairot na pom tura an ngen na chuan pom ti an soya ma se Israel chuan Hamas te in ka hai nei tura in rem na an soile an rot na chu ai nang lo ti an soya Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Egypt le Qatar ten Hamas te hne na rot na an thlen le Israel in ka hai rot na siam chu a in person hle ni a soin hemi chungchang soifel tur hian kairo khopuya palaya tirdon thu a soi bokani heti la hian UN Secretary General Antonio Guterres chuan Israel le Hamas te chu in rem na om theinan thei to ba fan turin angena he hun rem chang hi hla lawangu ti in na somani kan riat to nu ni ma se he boina chungchang hi soithar le thina tha a
nikum October ni sari khan Gaza Hamas te malak na in Israel ram chim lam chu Palestinian thalai ten lu chilin Israel mi sang kha zani velan thata zani somnga e tammani nan reng zuyani Israel chon phuba lang halin Gaza chu a bei chun zom ve ngala Hamas te thunun Gaza Health Ministry chuan Israel be na wangyan Gaza mi pui sing thum sangli za sari chuang an thi to ni in an soi nikum November thla khan hun rei lo te in ka hai nein Hamas ho chuan Israel mi an man zal e panga an chua hemi chanlen nan hian Israel chuan Israel ram chunga Palestinian mitang zani somli an chua ve thunga Israel chuan Hamas te mi man zinga somthum pali chu an thi to an rin thu an soi ni thotan jana Israel in Rafah aboma wangin in engmo zada chia civil mi thi po anom nual ni in soyania Israel chuan Rafah Hamas sipai battalion la omte chu noibo vek tumin Rafah hi an rundon ti an lo soi to thin ani kha soitongin Palestinian refugee sangtam tak anoma wangin Rafah Israel sipai tirlu an ni chuan poisoi lo tam takin nunna an chan don ni in UN le khothangram hruai tu te chuan an soya Israel chu Rafah sipai tirlu lo turin an nge na Israel in sipai an tirlu lo nan Hamas te po Israel in ka hairot na siam pom turin an nor na sa hle ni kha nimin jing khan Israel sipai te chuan Rafah kho puyan lu chila IDF te chuan thu chua siamin Rafah kho puya Hamas fir fiak te mun poimo ti chatur le Hamas fir fiak te noi bo turin mun thlan big be turin Israel sipai ten Rafah kho puyan lut ni in an soya sipai te thlen mai in do thlona in Hamas te mun poimo nia soi chu Israel hian an be ma sa zela Hamas fir fiak mi som ni velan that ni in an soya lei sipai te John Rafah crossing a Gaza ram lam chu an thunun to ti an soi boka he border crossing hi fir fiak te chuan sual na thil ti nan an mang tangkai ani an tia cholni zan khan helai biela tanga lai pui ka chuan Israel thunun Kerem Salom crossing bula Israel sipai pali lai nun na ala ni in an soini IDF te chuan video ti chuakin Rafah khopuya Palestinian Migration Center kota Israel sipai motor ding lai le chu motora Israel flag lian pui in zar lai chu video a hian alanga abula tank enge mozat a ombokani Israel sipai te chuan Rafah crossing chu kharani ti puangin bawra ka dei deuh vele Kerem Salom crossing chu honan tum thu an soini heti lai han Gaza border crossing authority thu puang tu Hisam Edwan chuan Israel in Rafah crossing a khara wangin Gaza Strip mi puida chu thitura khal khom angmai an ni to ni in na soya heti lai vek hian UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs ocha chuan Israel hian Rafah le Kerem Salom crossing a an na thok tu te an kalan phal saklo ni in an soya ocha thu puang tu Jens ler ke chuan tuna chuan Gaza thi sin jam lian pani chu re pin ani ta atia UN hnoya tanpui hna thok tu te chuan ni khat dai che tuyal thaian nei to thu soin tuyal thaian don thuai lo chuan Gaza tanpui na petu te an che thei to don lo ni in na soibok heti la hian Israel sipai te chuan Gaza tanpui na phurlu ani theinan marlama luna pahni siam an tum thu an soini Egypt ram foreign ministry chuan IDF ten Rafah kho puyan lu chil chu an dem thu soin Rafah crossing an dang ping chu Palestinian nunaw te nunna ta na thil lo om takani an tia Israel hian chiat na za khuwa thlen main athil ti hi ti top thuai ro se ti in anor ani nimina Israel ni tin chanchin bu Israel Times in an tarlan danin Hamas ten in ka hai in rem na an pom le Israel in rotnan siam chu in person le a Hamas official ten in ka hai in rem nan soini a an talana chuan amma sabera ni somli pani chung in ka hai nei anianga hemi chung hian Hamas te hian Israel mian hren mek somthum pathum man chuanga Israel in an ram tan ina Palestinian tang mek tam tak an chu ve bokanga hemi chung vek hian Israel sipai Gaza mek te chu Israel in ala chuak thenanga Gaza chimle mara Palestinian te ol sam takin an veivak theyang ti ania hemi hnuah hian ni somli le pani dang in ka hai nei le in hemi hun chung hian Gaza mon na om theinan hma lak anianga
Israel le Hamas te chuan in rem na nei turin dawhkan pakhat ki la in biak na nei ani anga Gaza tangin Israel sipai thiar chu a zel an ni anga Hamas te chuan Israel mi an la hren zong zong an chu anga Israel in Palestinian mitang tam zawk an chu leang hemin hu hian in ka hai chawng thung na nei le in heta hian mit hi ruang te po in thleng kim vek to ni se Qatar le Egypt ba ka United Nations ho tu te ro man na in do na wanga chian na thleng te siam thatura malak tran ni se Israel in Gaza Strip kal khana dan pinte hon ni se ti ani Israel chuan Hamas te laka phuba alak na hi adu tok ma to ban tum lo thu an soi chiang to a Prime Minister Netanyahu po in ka hayan ne mo nei lo emo Rafa khopui runa Hamas sipai battalion la om te chu noibo nge an tum thu alo soi to a Gaza be meng na Israel chuan an malak na tura World Cabinet andinin an lo ro man to Hamas te mi hren chan chua Hamas sipai le Hamas sarkar thil ti theina ti chiat vek chu an len chu ngei don thu an lo soi to ani nin khan Israel Ram Defense Minister Yoav Gallant chuan Rafa beina Israel sipai te puitu lai pui battery encol tu sipai te chu anom na hmuna tlo in sipai te hnena thu a soya Rafa hi tual thattu te lo chuana ni a Israel ram kho sang sanga firfiaga che na thleng hi he khopu ya tang ir chuak ani tuna hian kan fa te rong taka thattu te kan be ni ti hi kan hrengreng turani atia nimin khan Rafa lu turin sipai te ka hrila an na tho ma bak zo turin crossing la turin ka hrila he kan hmalang na hi Gaza Strip le Rafa a Hamas te ne an ni ma chuan kan chun zom dona Hamas ten kan mi te an hren mek chho vek an ni ma chuan kan chol lawang hren bia om kan mi te kan la kir theinan hian in biak na neya in rem kan hre lawa ma se hei hi a theilo ri chuan Gaza Strip zong zong kal chuakin kan zong mu vekang Hamas ho hian nun phung pa ngai an hre thiam lawa sipai chak na chaw an hriat thiam awangin an hriat thiamangin kan beyanga an ral rai thleng kan nuai don ani ati bok bazari lo thlir awangin kan lo me